Kurumjai Digital World Mayambu Karjamapu channel da Taram Nukchari Thong Takpa video se Thong da kuirena Ngasi di chicken biryani Yam sambai mong da tawjaga Aduna chicken da dahi kharap chalaga marinate phat tawsinjaraga Aduna dahi je Kajana mix tora tosinjara Yana siyamba sida Amma phaining phaiga di khara yarok tara Dahi bada hai hong draba Tilaw usway basi ma marinate tawada hapsinjara Itolaga Amdinjarani Adana Biryani si makan ni dam biryani adu biryani ada biryani adu ay gisi di cooker biryani padi sama mo adana cooker hala adu ga chathaw hijinjara adana thawek sarak pada koigi masala garam masala gi sabut sing tejpata bari ilaichi adu sing ja chau jira mase hapaga dum tawragani siloraga Jira sina tang suraga hapsinjare jira mapum do haitare adana si phajana ngowaga ilo ngosai amuk soyi bido ilo ngosoi bise phajana amuk ngothaga doi ilo soi bise yen da su menina tawda happe sida ngoboda su happe phajana munna ngojeraga matang step by step pergelakya Ada cooker sida ngolani, yen ngolani, teng hapani, tamani, chicken biryani loy. Ada ni yam lai mo ni. Ada na chak na ko phum da thong, chicken na kon da thong, wana mo mix to ba. Adu su yai, adu bo du na kon yam chang ba. Sina one go da. Mun na ding obi ba. Biryani is garam masala ga, biryani masala. Uyar di ara. Jam na Saka chicken atotpaga chicken athombaga tosanabane haitare adana hojik pajana chanam mu hapsalaga kata ngsinjaya nuksi hidak mana ka hapsaga ngsinjare hidak mana biryani ni man nuksi ni Kamensin mo sung hapsin jara kamensin mo sina ek mulak paga koye yen si dum apa ya dun adubu hajik yung inasin tap na kamsin ji kagadi mole adun hajik masala hapsal orga sida hapi je Karigongi macalo na hapa adagi morok machu hapa adagi sinamu machu hapa turmeric powder adagi amu biryani masala hapsa lage adagi masala hapaga masala sine hek mulak pada chicken do hapa yare chicken hapaga anda masala hapa nutta masala se mulalaga chicken na hapa le adina one go ni dum step by step tumne gi yen thomu cha mani ada sina sama kitang hapaga masala ja amu hena mulan dai tar salat na machu yaw hin ni ko ada si gi che mun daga ikan jo hapchala jing kotok ikan di 60% muk 50-60% muk fet cook tawraga cheng sujalaga sena amurak la anirak la basmati ni na mayare adubu cheng dudi ni thamba cheng tum hapsin jare tumje eski matungina aduna hojik asai marinate to giba yen ga kai no hine law na hapchal la hojik simunna ba afet 50-60% mo munna ba hapsin jare ni Jadi mungkin dah mungkin tang biryani masala je hapsal lagi. Biryani tu begini kan biryani masala kan apa lo? Ada nasi hujik yen je 50-60% di. Lalu ni ada na basmati rice ising dah tinggal lagi matung dah ceng je sujal lah. Ceng je kaya amna tinggal lo lah. Ada na si cangkang nanti di cooker je call lah. Cooker chandra di काम द्रगन हित कागदबदुना सिगी चांगसिदा सिंग मही हापगा
tang kaambada dum biryani bu loy adum ising saba khara hapchala mahi gi changsi aduna sak thongaga chicken thongaga tosanna su biryani ni adu biryani gi swaina punna thongaga one go da garam masala biryani masala adigi magi tilau ningnu changsi ina kukar ma khum jala sama kan du yen khra ngau ge ngang gi sini ngasigi simple cooker chicken biryani mayambu ani ngalit na thagar phone dukchari thank you very much.